Ovo je najpoznatiji fast food lokal u Istanbulu. Nalazi se u samom centru na Taksim trgu, a mi ćemo danas da vidimo kako prave kebab i naravno kakav je ukus. Kažem najpoznatiji jer je u ovom delu najveći promet ljudi i lokal proda preko 50 kg mesa dnevno. Cena ovog kebaba je oko 30 turskih lira, to je oko €1,5, nije mnogo skupo, goveđi je malo skuplji, a mi ćemo probati oba. Uvek možete da birate da li želite u lepinji ili u tortilji. Moj savjet je da uzmete tortilju, ali opet zavisi od ukusa. Mi na Balkanu smo navikli na mnogo mesa u obroku, a to ovde ne možete da očekujete. I onda u njihovoj lepinji nekako fali nešto. Tako da ja uvek uzmem tortilju i bude taman. Unutra stavljaju meso, pomfrit, zelenu salatu, paradajz i možete da pitate za majonez ili kečap, ali ne praktikuje se u svakom lokalu. This is tavuk, right? Da, tavuk znači pile na turskom. Ovaj kebab pravi meni. Dodaje se i krastavac, evo to sad vidim. Sad ćemo da vidimo kako je ukus. Izgleda dobro. Malo ga podgreje sa strane i kebab je spreman. Thank you, bye. Opravdao je očekivanja, iskreno, to je to. Nije džabe u ovom lokalu ovoliki red. Bogat je ukus, sve je sveže i sočno. Meni se ovo sviđa. Imate adresu u opisu snimka, a mi idemo sad malo da prošetamo. Sad ću da vam pokažem malo okolinu i grad. Tradicionalni dondurma sladoledi u centru. Turci su prepoznatljivi, po njima sigurno ste vidjeli to, ali to ću snimiti u posebnom videoklipu. Svuda se prodaje kestenje, kukuruz, pečeni, kuvani i cena je oko €1,2, sve zavisi od opštine. Ovo je Galata kula, to je jedan od simbola Istanbula, tu imate da kupite i razne suvenire. Mi ćemo sad u taksi i idemo po onaj goveći kebab što ste vidjeli. Can I get this one? This one? Yeah, one. Malo nas je skuplje izašlo, 70 turskih lira, to je oko €4. Ipak je to govedina, a u Turskoj je i ona malo skuplja. Evo ga pogled, sprema se. Dobrodošli u Istanbul. Dok čekam da mi donesu kebab, bacite pogled malo na ulicu. Uvek je ovako puno ovdje. How much? Abi bize vermiyor ki siparişi. Ovaj doner je za poneti, ješću ga na brodu, a usput uzimam ceđeni sok. Ovo imate na svakom koraku. Famous Yeah, he will be famous. gentleman. Ovaj džentlmen mi pravi sad ceđenu koja je otprilike €1,5. Opet zavisi od opštine, ali je super priča, hladno ceđena narandža bez ikakvih dodataka. I u ovom periodu je bilo baš vruće. Thank you. How much? Ovdje je ispalo €1, to je skroz ok cena. Thank you very much. It's for you. Thank you. Thanks. See you. İyi bye. Bye. Idemo dalje ka brodiću, tamo je luka i vozit ćemo se nekih pola sata. Taj brodić vas u stvari prevozi od opštine do opštine, a ja sad idem ka opštini Kadikoj. Ne znam sa čime bih vam uporedio Kadikoj, geografski, verovatno nešto kao Novi Beograd kod nas. Tamo nema puno turista i po meni najlepši deo grada. Ovo nam je prevoz. Ne bih mogao nikad da živim u Istanbulu zbog ove količine ljudi, ovo je haos je svuda. Najveći promašaj je bio ovaj goveđi doner u kifli koji smo uzeli u istom onom lokalu. Suv hleb, nema dovoljno priloga, nisam mogao da pojedem ni pola. Ne znam koju bih ocenu dao, neka bude 5 od 10.
Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo za koji dan. Evet, Kadıköy buyurun.